Biblia inasema wazi mkitabu cha Mwanzo 41:39. Farao anasema nini? Anasema munitafutie mtu mwenyiko na akili atawale Misri. Kwa nini hawakwenda kamata bachao? Kwa nini sikulikuwa kabatu akili bataalamu balikuwa angalia sasa Misri nguvu inatawala dunia mzima. Yes. Kwa nini wale watu yake hakubahesabia? Na kama tunaenda kuangalia leo dunia kama inachafuka ni sababu watu biko natawala mwakili ya shetani. Yusufu akutawala mwakili ya shetani. Amen. Alitawala na kaongeza elimu na kaongeza sifa ya Misri, na Misri kaongezeka muhakili ya mtu mmoja mwenye alipata akili kwa Mungu. Amen. Leo kama tunakosa benye biko na akili ni kwa sababu batu bashaenda kamata akili yenye haitokana na nani? Na Mungu. Wakati Nebukadnezra anatafuta, anaenda kutanisha mtu moja banamuita Daniele. Akasema sasa hii akili imetokea wapi? Akasema ni Daniele sura yake ya 5 mstari wa 14, nimesikia habari zako kwamba roho ya Mungu imo ndani yako na kwamba nuru ya ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Yes. Sasa tuone Babiloni yote haikushimama mbele ya Daniel. Juu alikuwa na akili mara 10. Ile akili ya mara 10 ilitoka kwa Mungu. Amen. Kwa hivyo benye banaigaiga na kwenda tafuta akili kwa wafu, kwenda tafuta akili kwa makaburi, kwenda tafuta bale batu banadanganyika. Zile akili haziwezi shimama mbele ya Daniel. Na njoo zenye zinaacha dunia inakosa mshimamo. Kwa hivyo sisi kama batoto ya Mungu hatuwezi kubali tuende ita shetani jua lete akili. Hapana, mwenye analeta akili ya kuleta salama, na Babiloni inakaa kimya, Misri inakaa kimya. Ni kusema nini? Hata kwa bazungu kote kukae kimya, hata Afrika yote ikae kimya, kupatikane batu benye banafunguliwa akili. Amen. Kama leo tunakosa usalama sababu kuko akili za kinyama zenye ziko natumika. Huyu iko nafanya kibaya, batu wanamupigia makofi. Huyu anafanya kizuri, batu wanasema akufe. Donc sasa zile akili hazijenge dunia, hazijenge kanisa, hazijenge mafamili zetu, hazijenge hata manyumba zetu. C'est pourquoi unapashwa kuwa na ufungulifu wa akili, sababu kama pasipo ufungulifu wa akili, na nyumba yako hautaenda wapi, na biashara yako utavishindwa, na inji utaiujisha. Biblia inasema Daniele alikalisha na Nebukadnezar anasema nimesikia uko na roho ya Mungu na uko na